kusuka haleni studio 13 Apollo kwani kutisana nangona kuola uomeresu wako inchindani Eric Mavasa fama sunga kufikarika afu kupelea wara ya mwenhleka ndo kenseri shpano sha swari sima shpano sha miskuli na mwanyango ikensani nyango hlangana wena nakambe vikileri mundu kuhirapo muna ya timhaka ti tele mingisero munghana lona FM timhaka ti tele leti hi lavaka ku bula hi toho eka nhlekani wa siku ra namuntlha kambe ke ni na ku pfumela ku ri na wehe u na tin'wana leti u lavaka ku ti languta ku ya emahlweni loko wo languta msirhelelo wa vaaki i henhla leswaku ku na vanhu lava va nga n'wi koxa mali ya ku tlula madzana ntsevu wa magidi ya tirhandi ku va va ta rindzela va ta vona ku timhaka letiya ta yehe ta ntshamo lowu nga koho ti hetelela ti nga yangi helo kambe vele ku kaneteni hinkwavo vanhu valava kambe ke swi vula yini musirhelelo wa vaaki loyi a hi n'wi thorile kahle hi yena ne kumbe o xanisiwa kumbe ku endleka yini a hi ku timingiseriwa mehe le ka 0860002543 kasi ke ku na ku chava loko ku nga humesiwa hi vativa ikhonomi va ku ri loko vuxaka bya kumbe loko xiyimo xa Afrika-Dzonga xo ka xi nga humeli rivaleni swi tikomba ku va wela kwihi eka timhaka ta nyimpi ya xikarhi ka Ukraine na Russia swi nga hetelela swi hetisela swikhiri hambi swo ka swi nga tihi ku kongoma leswi nga hetelela swi veka ikhonomi na tiko hi ku angarhela ehansi ka ntshikelelo wukulu swinene hi ndlela leyi ivi loko languta mali hi tlhelo ra vucincanisi swi vona ku ri loko yi pimanisiwa na dolara rhandi ya Afrika-Dzonga yi le ku khinsameni katsongo hi ndlela yaleyi yi hundzile ka 10 wa tirhandi se yi ya ka 20 wa tirhandi hi dolara leswi swi nga xin'wana swa xiyimo xo tika swinene leswi nga ta hetelela swi tikisa xiyimo hi ku tlula na mpimo hi ku swi ya tikisa nxavo wa mafurha swi ya tikisela n'wemi nga na tibondo swi ya tikisela lava va nga na swikweleti swa timovha sweswo swa ku taniya hi ku ta hetelela swi khumba na minxavo ntswalo ya mali yo lombisa leswi nga ta hetelela swi tikisela vanhu vo tala swinene swi va hoxa avusiwanini hi ku ya hi lava va tivaka timhaka ta matshamele ya vanhu va kombisa ku ri Afrika-Dzonga ku na vanhu va ku tlula kwalomu ya ka 15 wa miliyoni ya vona va nga le ku tikeriweni swinene va hanyaku ehansi ka leswi va swi vitanaka i poverty line leswi vulaka ku va hanya ehansi ka mpimo wa vusweti se va le ka vusweti hi leswi va mbombomerile swinene Afrika-Dzonga 15 wa mamiliyoni yo ba Democratic Alliance vera kumbexana swi ta swi ri kahle ku hi kuma vulavisisi kusuka ka msirhelelo wa vaaki hi ku timhaka ta ku lahliwa ka khale ka MEC Tate Mahuwe lava va nga a ku ri MEC wa timhaka ta dyondzo Free State lama va nga hetela va loko va lahliwile ku kumeka ku tirhe kulomu ya ka 3.5 wa mamiliyoni ya tirhandi hi loko ku ri wa njhani walowo nkosi 3.5 million severi swi fana swi lavisisiwa swi swa mxaka wolowo World No Tobacco Day be a ri dzahe ufole namuntlha loko vona munhu a kha dzaha fole kwalano n'wi tlhavi mpama vera ku dzahiwe namuntlha no boringa n'wi tlhavi mpama va ta ku khomisa swa khomeriwa Afrika-Dzonga ku tlhaha un'wana mpama kambe mhaka nkulu la i siku leri va nge i siku leri ku nga dzahiweki ku timhaka ta fole hikokwalaho ka ku va ri ri na switandzhaku loko swi ta ka timhaka ta rihanyo mina lexi ni vavaka ku tlula na mpimo Afrika-Dzonga i ku na fole leri xavisiwaka anawini leri hakelaka na xibalo mfumo wa hina wu le ku tshikeleleni rona hi milawu yo hambanahambana kambe ku na leriya rin'wana ri nga ri ku ri nawini hikokwalaho ka yini ku nga lunghisiwi rona leriya ro ka ri nga ri nawini swi tiveka ku a ra ha ri kona laha Afrika-Dzonga loko xaweta ku i lava yi draw a wa ha vuli hi mavito i lava leya 2 rand kumbe leya 4 rand hey Afrika-Dzonga ya n'wina Afrika-Dzonga se tatana John Block kahle va khomiwa kwihi munhu wa khomiwa a ri khotsweni vhele van'wana va kumbexani va hetelele va kandziya minkondo yo ka yi nga kandziyiwi hi yo mhaka va kha va khomiwa hi swihehlo leswiya swi khumbaku
kwa ka xibedhlele le Kimberley swa malembe ya magidimbirhi nanharhu va ri MEC se vengeri va khomiwile hi swihehlo swa vukungundwani na tin'wani na swin'wana swihehlo ku ya emahlweni hi ndlela yaleyo a hi ku timikiselo Munghana Lonene FM eka 0860002543 tirhisana Mathebula dp@sabc.co.za teto le timhani ta na tona we na we una ta we timhaka a hi ku timikiselo me tere ta bula na tatana Mashego loko hi vuya ka hlokomhaka ta mange misava ya awara ya 13 a hi langutela ku bula na Hopewell Xingono kambe ke riqingho ra yena ri lapale namuntlha ni tivi ku endleke yini kambe i swin'wana swa leswi hi lavaka hi lava ku languta kahle ku endleka yini a Zimbabwe ndza tsundzuka va ya ka nhlawulo sweswinyana ku nga ri khale hi n'hweti leya ya Mhawuri se a hi lava ku ta twa ku matshamelo ya swilo njhani loko hi ka hetisa lembe leri kumbe n'hweti leyi ya Afrika hi ndlela yoleyo kambe ke a hi ku tumingiselo me 0860002543 tirhisana Mathebula dp@sabc.co.za hi ku mina na wena hela hi kona ku ta korekela wena Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki Munghana Lonene FM makombandlela yingisela twi eka SABC Plus Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki ntsena eka Munghana Lonene FM makombandlela xin'wana lexi hi lava ku vutisa xo i ku kumbexani n'we mi landzelaka ngopfu timhaka ta tipolitiki hi pfuneni vuxaka bya Afrika-Dzonga na Russia byi vanga yini byi hi vuyerisa yini kombe ku tiva sweswo vuxaka bya Afrika-Dzonga na Russia bya yini byi hi vuyerisa yini loko ni tshame lani le ku tivutiseni ku loko no sungula ku la ku tsan'wa dolara leyi ni nga ri ku na Russia loko yi tiseriwa swikhiri yi te ku sukusela sweswi xin'wana na xin'wana lexi mi xi xavaka la ka hina mi xi xava hi ruble ku nga yini va xava gasi lava va yi tirhisaka gasi matiko yo tala ya le Europe ya xava gasi kusuka ka tiko leriya ku xaviwa oyili kusuka ka tiko leriya leswi swi nga swa tiko leriya hina yini leswi kumbexana loko wo fika hi ku we dollar ha ri na mhaka na wena n'wina mi lava ku xava la Afrika-Dzonga mi ta xava hi randi hina yini xa hina la Afrika-Dzonga hi ku hambi ku ri migodi ku ri yini a hi ya hina se hina yini hina Afrika-Dzonga lexi hi nga ta ku sukusela sweswi hi xi xavisa hi randi ai ku 0860002543 na n'we mi nga mi tivaka na timhaka ta tipolitiki hi pfuneni mina ni lava ku tiva ku vuxaka bya Afrika-Dzonga na Russia i bya yini hi dyondziseni namuntlha hi tiva ku i vuxaka bya Afrika-Dzonga na Russia i bya yini loko u kota ku tiva sweswo hoyi hi makumu 0860002543 na mbona hi ku ya hi ku hambanahambana ku na n'wana no mi nga maluleke mi nga ni vutisi sweswo okay maluleke ni vutisa ku kasi timhaka leti ya tele Malamulele East ta mapatu ti helele kwihi okay timhaka ta mapatu yimana ku byela ku ti helele kwihi ti helele laha ka ku va tatana tiva va ni tshembise ku hi taya ivi hi nga hayi hi laha ti nga helela kona hi yo nhlamulo leyi ni nga na yona ku fika sweswi se a ni tivi a mele ku khuleriweni a mele ku ndliweni nchumu a ni swi tivi kambe maluleke leswi ni nga mi byela so i ku mina ni helele kwalaha ka ku tatana tiva va ni tshembisa ku hi taya ivi hi nga hayi hi laha swi nga helela kona kama hi mitumingiselo mena 0860002543 hi ndlela yaleyo nhlekani Muhaxi Mpfukeni. Mpfukeni minjhani mingiseri Na la. a kenzo Muhaxi ku na leswi vanhu vo tala swi va tumbelelaka hi mhaka ya ku hina hi xovana njhani na tiko ra Russia. Hi nkarhi luwa wa xihlawuhlawu masocha ya MK yo tala ma train hi Russia. Hi leswi swi nga endla ku na tatana Mandela loko a ta va a hume jele riendzo ra yena leri nga va ku rin'wanyana i eRussia. Leswi a swi endla i ku avala ta cheaper relationship kumbe friendship ya vo yi tshama yi ri koho between South Africa na Russia ku endlela ku muka mundzuku loko ku ri na swin'wana leswi swi hluphaka hi kota ku ve ni hi supply masocha ya MK hinkwawo swibamu leswi a va ri na swona hinkwaswo swa ti AK47 a ti huma Russia
loko hi vulavula hi AK-47 va ku tala va koti ku swi twisisa hi leswi va ngo i Alexander Kalashnikov in 1947. That is the firearm which was established eRussia. Masocha ya MK hinkwawo ma tirhisa ti-AK. AK leti ti huma kwihi na ti huma Russia ti supply ta South Africa. Ene a hi hina ntsena. I'm sorry ku ni ta vulavula hi leswi. Loko President Mashele a ya a hlangana na Oliver Tambo va ye va teka yena loyi a nga le Zimbabwe sweswi Emerson Mnangagwa hinkwavo vanhu vona va trainiwe Russia. So vuxaka bya hina na Russia a byi sungulise loko hina hi ya teka mfumo leswi nga endleka i ku mfumo wa ANC wu swi vonile ku leswi nga ta hi pfuna i ku hi khipa vuxaka na Russia. Ene ni kombela ku byela ku i ntiyiso xikepe lexi nga suka le eBay a swi layiche matlhari vhele ku ya a Russia. Hi yo mhaka byo swinyana a va swi koti va department ya defense ku va ku eya matlhari hi ma humesile a swi nga nidi ku president a lava commission ya ndzavisiso ka lava va nga responsible wa va tiva musi a swo boha swa ku va ti hlamulela va ku matlhari ma humile lawa ma nga ya Russia mara hikuva la ta swi jikajika va ri ku hlawuliwa commission ya ndzavisiso la ku nga hlawuliwa former judges and whatever ku kuve loko kuve hi na vuxaka byebyo hikokwalaho ka yini Afrika-Dzonga yi nga vuli thwi yi ku hina na Russia hi maxaka se swin'wana na swin'wana leswi Russia yi swi endlaku a hi yima na swona. Leswi swi endlaka swa ku va nga vuli hi ku nga rivali ku sweswinyana hi le ka recession ene recession ya ku za hi kota ku huma a hi lavi Russia ku za hi huma ka recession a hi lavi Russia hi lava matiko lawa ma seketelaka lawa ma lwaka na Russia. Se kasi vuxaka bya hina byi hi pfuna hina na Russia loko ve a byi hi pfuni ku hi humesa ka recession a na byi fane byi hi pfuna. A wu vulavula kwala oko loko Russia yi vulavurile yi te loko u lava xava swilo ka yona ti-oyila swiyinini ku laveka ku xaviwa hi mali ya le Russia a hi swona. Entiyisi. Se hina na Russia leswi hi swi benefitaka i matlhari. Tatana Zuma i yile eRussia loko a ya vuya va n'wi nyike matlhari ya more than 3 billion. Swilo leswi tirhisaka hi SNDF na swo tala ka ti-SAA and whatever swi tirhisiwa hi matlhari ya Russia. Se hina ka Russia hi benefita matlhari mara hala kun'wana hi benefit matlhari. Se loko u vulavula hi USA hi benefit matlhari ka yona hi benefita yini mali. kambe hina hi le ku lweni na mani hi nga ta ku okay a hi benefiteni matlhari hi nga benefiti mali hi ku namuntlha sweswi ni vulavulaka na n'wina rhandi yi nga khumba 20 rand hi dollar leswi swi nga ta khumba mina na n'wina na mani na mani. Okay a hi vulavuli so le wena u tshamaka ko u na vaakhelani vangani vaakhelani va wena vangani hi muhaxi yana ni mahlweni va tlele a ni ri mara ku na loyi wa ku a wu kombeli emugayo a hi swona ku na wun'wana wa kombela mati na u ka mati mara mugayo u nge kombeli van'wana va lomba 3 rand na ku ya ka mati hi rona va nga ku lomba 3 rand se na ku na leswi hi swi kumaka US ku na leswi hi swi kumaka Russia. Se swi vula ku ka ku kuma ka hina ka leswin'wana ka swi sweswo hinkwaswo ka matindhawu teto to hambana hi fana hi languta ku hi swike se swi vula ku hi fana hi fika la hi nge hi lava leswi kumbe hi lava leswiya hi ku hi nge vi na swo hinkwaswo. Alright a hi languteni xiyimo lexi nga va kona before vanhu va DA va sungule ku rasa va ku Putin a khomiwa ku rhange ku hlamula nkulukumba Malema i te swi nge endleki swa ku Vladimir Putin loko a te South Africa a khomiwa. Tatana Malema loko a hlamula hi ndlela yini hi ku i swi tiva kahle swa ku na yehe hi wun'wani lweyi loko a ri ka ANC i ngila Russia a ri ka Youth League i Russia. kambe na mitwa sweswo mi hlamulaka mingiseri wa mina leswi ni vulaka swona i ku hi nge khomi tiko hi mhaka ku tiko ri khinsama hi mhaka ku tatana Malema va yile a Russia tiko ri khinsama hi mhaka ku ku na matlhari hi fanele swi vula ku Afrika-Dzonga yi fanele yi teka xiboho ku hi lava matlhari kumbe hi lava leswi hi ku hi nge vi na swo hinkwaswo hi leswi ni vulaka swona.
okay loko hina sweswi la South Africa ho va hina ku hlaseriwa hi tinyimpi tiko leri nga hi supplyaka hi matlhari ku hi kota ku ti defenda hina hi tiyimela i Russia hiku loko u nga rivali loko ku sayiniwa leswiya hi ngo i ti-diplomatic agreement tiko rin'wana na rin'wana ri na leswi ri swi tisaka a wu tisi hinkwaswo swi nga la misaveni hi ku na wena u na swona hinkwaswo kambe ni vula ku hina hi sayina ntwanano na Russia hi twanane ku Russia a yi hi supply hi matlhari namuntlha mingiseri wa mina namuntlha mina na n'wengele ku vulavuleni hi le nyipini Afrika-Dzonga ya vusiwana yes manetwa hi le nyipini ya vusiwana a hi lavi swibamu hina hi lava ku vanhu va tirha vanhu va humelela va va na ku navela ku va va na leswi va swi lorha loko va ha ri vantsongo hi laha hi nga koho hina tanihi tiko muhaxi hi ku n'wina swa ku tala swi kuma leswi swi tumbelaka loko ho ku tlherisela ndzhaku ka Department ya Minerals and Energy ka 2 years back before ku fika COVID va sayine agreement leyi nga kona le Russia loko ku ta va ku ri na maheni ya le Rio Tinto a Richards Bay maheni ya Rio Tinto yi ve yi na branch a Russia ku na vaakatiko lava la South Africa va tirhaka Russia as I'm speaking with you currently van'wani va ku a ni vulavula na vona masiku ya ku hundza hi WhatsApp they are in Russia they are working so loko ndi vulavula hi mhaka ya matlhari a ndo la ta ringeta ku kombisa ku na leswi hi swi benefitaka ka Russia but not direct ku i matlhari ntsena kambe a ni mitwa hinkwaswo swi vula ku ni mitwa kahle kambe ni vula ku hi nge vila swilo hinkwaswo se namuntlha sweswi ni vulavulaka loko ku fika vhiki leri taka ta byeriwa ku petroli ya henhla hi mhaka ya ku rhandi yi khinsamini se i swilo leswi ene swi hetelela sweswo swi khumba mani swi khumba hinkwaswo swilo leswi hi swi tirhisaka Afrika-Dzonga hi leswi swi endlaka swa ku sweswinyana loko hi ku a hi nge swi koti ku vulavula hi ku hi ku hina hi tekile matlhari hi nyika Russia loko ho tani vele randi liya swi tisa ku se yi wile hi ku Russia yi lwa na US Victor bye okay hi swi vonile nemetwini Victor ko famso sweswo mingiseri a hi kandziyela andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula Munghana Lonene FM makombandlela bari kuna makamu hleka minjhani Theo epfukeni n'wina minjhani epfukeni I can't mina la ku nghena nyana ka le ya hina na Russia kuna Vuxaka lani mara maendlelo ma kona kuna leswi swi vongo veri a yi tswaleli antlhandini kuna leswi va nga swi laveki ku la matiko lama man'wana mele hi kala dyambu ma ku kule ku endlekeni ka yini kuna swi swikulukumba swi swekiwaka hi ku vona ka mina andhaku ka hlengeleta leyi nga ta va yi ri kola kaya ya BRICS ku hambana ku ta va kona dollar leyi yi tshimbetelaka timali tin'wana ni vona ingaku nkarhi wa yona se wu herile mara a swi lavi ku humesiwa kahle mara hi ku ya hi leswi mina ndzi vonaka swona nkarhi wa dollar wu herile ene ku na matiko mo tala ma sukaka ku halana wona ma lavaka ku joyina BRICS so leswi hina hi fana hi fana na loko va ku veri byasi byi twa ku vava loko ku hlangana tindlopfu timbirhi hi le ku hina ni le ku tshembeteliweni hi xikongomelo xa ku rin'wana tiko ri chava ku hlangana na rin'wana straight malwa se hina hikwalaha hansi ha tshembeteriwa mara a maheteleleni hi ya va kahle makamu hi ya va kahle rini na loko sweswiwani vanhu va kolomo ka 15 wa mamiliyoni ya Afrika-Dzonga va ri ku xanisekeni hi vusiwana hi ya va kahle rini leswi swona a swi inani mo ni mi byela leswi Thebune a hi languseni after moni ku malembe mambirhi me nge heli ku cinca ku nga vangi kona ka sweswi swi nga ku endlekeni ka sweswi a rhandi hi nga wa yona hi ku ya ka mina leswi swi vonisa swona yi nga va kule mi kuma ku yi hetelela yi nga ha inani yi nga hakeli nchumu mara man'wani matiko me le ku zameni tindlela hinkwato ku South Africa yona hi yoxe yi nga kumeki yi huma hala ka tlhelo ra vona ya ka tlhelo rin'wana hi mhaka ya ku vona swi swo tala va swi kuma lani and na loko va lava ku
njovela matiko man'wana va kota ku ma njovela kahle hi tiko rin'we se na lavayani va BRICS na vona va swi twisisa ku hala loko va kumi South Africa matiko mo tala lama nga la Afrika va ta kota ku ma njovela ende lexiyani vantshwa lava va nga endla BRICS ni vone vatlhari va na vutlhari byikulukumba ngopfu va sungule va langusa ku matiko lama ma nga thekiwa ma va ka BRICS loko mo ma langusa ma ri 5 hi lama ma nga na swilo swa wona hinkwawo ma titumbuluxela ku swo karhi a ma hluphekangi ende lavaya a va na nchumu handle ka Afrika-Dzonga yi kamala matiko ya ntlhanu yo yi nga tumbuluxiki nchumu yi tumbuluxa yi na gold lana yi ceriwa kwala a ya ha ri ya n'wina gold ku fika sweswi a hi ya n'wina gold ya tikhampani ya va Anglo-American ya va mani a hi ya n'wina tanihi tiko and then hi leswi Vladimir a lavaka ku mu komba xitori laha mi nga ta hetelela mi swi vona ku mawesa tiko ra n'we ra wesa kambe namuntlha sweswi hi le ku sikeni sweswi mina n'wi hi nge le ku vulavuleni maka mi ni khensini mani kuma nhlokomhaka ta mahungu no hi swona inkoba kam ni totally ala namuntlha nga ri ta tiphina a hi kumeni ku mahungu ya ora ya n'we ya ta emisekweni a hi amukeleni tatana Hlolani Fanuel Magayishi Palamende ya rixaka botpet ya uma asiphaphani matla mwan ikhale botpet ayisiswami imanende matla mfumo yo hlengela nkarhi wun'wanyana ayona kute loko ANC luza laha masipali ku nghena DA maka sungula ku nuwa ya huma na thyaka va complain swi tsandza na nyamtshana swi swa ri tano loko mo vona leswi humela ku laha masipali botpet swa chuwisa hi ni nga na va ni nga ka laha masipala ya chuwa hinkwaswo swi vulavuriwa kwala ene yin'wana ya ti-village leti ti nga kwalaha Maskrani ne ku na ndhawu yin'wana va yi vitana Sterkwater swi vula Matakunun'wa they know for many years ku ndhawu leyi na Matakunun'wa va sitile va endle nchumu ku na vo Sulumani ku na vo Skampanini ku na vo Majaneni i tindhawu leti nga laha Maskrani Afrika wa vulavula eka Munghana Lonene FM sweswo mingisero Munghana Lonene FM ku ve na rumune timinete ntsena ku bela ora ya 12 yingisela nongona ku Afrika wa vulavula hawu sele ku timiwe gezi khensani swi vula yini kambe ku na ti-backup generator swibedhlele dokotela Phophi Mathuba va xave ti-backup generator to tala a khale ngopfu se swi vula ku swibedhlele swo tala swi na ti-backup generator se a ni tshembi ku nga va na xiphiqo a khensani va fanele va ri na yona backup generator sweswi a hi amukeleni tatana good enough Mashego bona muhleri wa hina wa tipolitiki lava hi bulaka na vona nhlekani lowu hi ka hi languta timhaka letiya ta khale ka musirhelelo wa vaaki advocate Busisiwe Mkhwebane ni ta tlhela ni va vutisa na mhaka leyi ya Russia leyi kahle hina tanihi Afrika-Dzonga swi tikomba ongeti hi na vuxaka bya kahle na Russia kambe hi ku languta kunene mbuyangwani ni nge te tani a ni swi voni ku swi vuyerisa yini se hi lava ku ta dyondzisana ku hi kota ku swi tiva ku swi vuyerisa yini tiko hi ndlela leyo good enough Mashego enhlekani minjhani but hi pfukile minjhani buti wa mina na mbe ni pfukile a khensa swinene ni lava ku mi nyika homework tatana Mashego ya ku mi ya hi lavisisela ku kahle i yini lexi xi endlaku ku ka tindhawu ta economy ku va mariti sweswo ku tikuma ku kha ku wa hi xibamu ku na vanhu vo tala ngopfu nge le ku dlayiweni ka tindhawu totoleto hi xibamu vhiki na vhiki swiviko leswi hi swi kumaka swa chavisa se ni mi nyika homework ya ku mi hi lavisisela ku kahle nyimpi leyi nga koho a Bushbuckridge ya yini ya ndlavisela okay a hi sunguleni le ka leyi advocate Busisiwe Mkhwebane veri ku na vanhu va ringetaka ku va nga ti hayi tisani macheleni yo nge mi ta swi vona n'wina leswi swa xi-inquiry lexi nga koho a swi nga yi hela kambe va kaneta swona hi swihi ku endleka leswaku Busisiwe a vulavula ntiyiso nako swi endleka leswaku a nga vulavuli ntiyiso mara swa ku sungula ni ta ku swi endleka a vulavula ntiyiso maka ku ri loko u languta history ya ti-inquiry loko munhu va ku ku na swin'wanyana leswi swi endleke va ku ku na inquiry swa ku sungula na ku vulavula mende ku ti-inquiry a yi tota ku lavisisa ntiyiso ku ri ku endleke yini kahle inquiry yi le masirheni la ntiyiso ya ka kona loko i lava ku dlayiwa loko va nga lavi ku ri munhu a kuma ntiyiso va endla inquiry endzhaku ka inquiry ku va na report so loko ku na report vanhu vo tala va nga swi koti ku vulavula swilo swa ku tala va ta ku a ni twile ku ri report yi hetelele i ku endleke yini and then na ku tirhisa swin'wanyana ku fana na ti-commission leti ti voneke ti va koho
vo Truth and Reconciliation, vo Amnesty, vo Arms Deal Commission ku ri loko na even na leya zonde ya state capture ku kahle kahle a ku na ntiso leyi humelelaka kwalaho mi ta vulavula ku va na report swi hela kwalaho so na leya ya Mkhwebane a ndzi languta ku ri ta fana na yoleyo na leya ya reappear ku ri a ku na inquiry yi endleka ya reappear loko contract ya yehe yo hela ku nga renew contract swi vulaka leswaku ku tlangisiwe mali ya vaakatiko ku endla swilo leswi va tivaka ku ri swi nge heleli kahle so loko a vulavula ku ri ku na lavaka swin'wanyana ka yehe ku ri leswi swi ta hela swi ndzi leswaku ni ku swi endleka ku ri swi ri tano mara swa vumbirhi ni tisa ku ri contract ya yena se yi ta hela lembe leri loko ni nga endli phuti so leswi kombaka ku ri a swi ku nge kombi ku tlhariha loko u kombela mali ku herisa inquiry ka munhu wa ku ri contract ya hela ene swi le rivaleni ku ri contract yeyo yi nge renewiwi a ku na ku ri swi nge endleki na ko ti-public protector contract vhele a ti renewiwi loko munhu a heta term ya yehe munhu loyi wo famba so swimbirhi kwalaho ku endleka na yehe u lava ku ri ku va na leswi vanhu va vulavulaka hi swona ku na ku ri va vulavula hi leswi commission leyi swi tirhaka ku ri leswi hi swilungu va ku you foka vanhu u endla leswaku ku va na pistinyana vanhu va nga tivi ku ri va langute yini ku ve loko va kha va endla sweswo va lava ku fikelela yini swi nga fana na leswi swi endlaka hi loyi a ri president Jacob Zuma ku ri loko u endla swo tano sweswo swi endla ku ri ku va na mavulavulo ya ku tala mara mavulavulo ya kona a nga vulavuli mhaka leyi u vutisiwaka tivutiso hi yona ku ri vanhu sweswi namuntlha mina we hi vulavula hi mhaka ya ku ri swi endleka ku na vanhu lava va lavaka ku ri va herisa inquiry leyi loko a swi kota ku va nyiketa mali so namuntlha a hi vulavuli mhaka ku ri u fit ku ri a khoma office ya public protector kumbe njhani so swi nga endleka ku ri i diversion nje ku ri sweswi a mi vulavuli mhaka ku ri u fit kumbe a nga ri fit ku vulavula hi swin'wanyana so swi tele ngopfu ku na ti-diversion because na loko a vulavula swi nga endleka ku ri ku ta kumiwa ku ri ntiyiso kumbe njhani na approach ya ku lava ku vulavurisana na speakers of parliament ya komba ku ri ku na ku politicize katsongoanyana leswi swi endlekaka ka commission leyi van'wani va ri hikokwalaho ka yini va nga yangi emaphoriseni hi ku loko ku ri ku munhu i ndla timhaka ta vukungundzwani i mhaka ya maphorisa yaleyo i mhaka ya maphorisa loko se u kuma ku ri kumbe ku na note ku ri ku tsaririle ku ri kombela mi nyika mali ya so i ta tlhangana filling station ya le kwini so ta nga swi kota ku ri na evidence mara loko munhu a vulavule na wehe u nga rekodanga swi va na problem nyana ku ri u nga swi phuva njhani so na yehe loko ku ri ntiyiso if a ku i ntiyiso leswi ku fanele ku va munhu wa ku ri u swi rekodile kumbe ku va munhu wa ku ri u swi tsale kun'wanyana na koho ku laveka yi twisisa swin'wana ku ri Busisiwe Mkhwebane a ndzi ri before a ta va public protector u tirhe ka state security agency se munhu loyi a tivaka ngopfu mhaka ku collecta ti-evidence so leswi vulaka ku ri loko if u vulavula ntiyiso u fanele a va evidence because training ya yehe ya munhu wa ku ri u fanele a va suspicious ka swilo swin'wana na swin'wanyana so swi ta tsakisa ngopfu loko se swi i ta vona ku ri u na evidence swi tsala kumbe recording yin'wanyana leyi a yi endleke hi nkarhi leyi va mi kombela mali leyi na ya ka tika tatani Mashego kumbexana hi ta vona laha yi nga ta helela kona mhaka leyi ya msirhelelo wa vaaki leyiwani no mi juma leyi kambe na mi tiva n'we ku swi nge endleki mi nga ri na ku swi tiva mi jikeni la America sweswi mi nga kwala se mi nge tsandzeki hi ximhakani lexiwani kahle Afrika-Dzonga na Russia vuxaka byako i bya muxaka muni hi ku swi tikomba byi tiyili swi nga ri na mhaka ku byi khumba tiko hi ndlela yihi vuxaka bya Afrika-Dzonga na Russia leswi swa ku ri ku laveka yi twisisa so hi mhaka ku ri African National Congress a yi na vuxaka na Union of Soviet Socialist Republic sunguleni hi before 1990 a ku na matiko tala vo Ukraine vo Kazakhstan vo Georgia a tale ngopfu va ku i ti-Soviet republics i matiko ya ku ri a tirhisa policy ya communism hi nkarhi wolowo so a ku na
organization yin'wana va ku yi Warsaw Pact ya ku a yi fambisana na NATO ku na NATO vo America na vo France na vo Germany so ku na yin'wana va ku yi Warsaw ya ku ri a yi ri adversary ya NATO so lava va Warsaw a va na ti instructors vanhu va pfuna ku traina vanhu i swa vusocha so va pfune ANC ene van'wana vanhu ka mkhonto wa sizwe va traine le Ukraine and Ukraine are part of USSR. So leswi ANC yi tsandzekaka ku swi twisisa mhaka ku ri endzhaku ka 1990 a ku na Soviet Union ku na Russia ku na Ukraine ku na Georgia ku na Kazakhstan ku na Belarus so ku na matiko yo hambana ku ri ana ti-policy ta ku hambana so a swi pfuni sweswi ku ri ANC ita ku Russia supported us vana va lava ku supported us hi mhaka ku ri hayi Russia la ku ri a yi supporta vo a ku ri Soviet Union that's why ku na van'wanyana va training ya vo va yi kume Ukraine va ta byela ku ri a va ri Ukraine Military Academy so sweswi position leyi tekiwaka hi mfumo wa la Afrika-Dzonga ku ri ka mhaka ya Russia na Ukraine va lava ku va non-aligned ya twisiseki ku ri va nga swi koti ku ri va pfuka va ku se hi ta teka side ya Russia kumbe hi ta teka side ya Ukraine because hi nkarhi leyi va pfuniwe i Soviet Republic ya ku ri a yi include Russia include na yo Ukraine so hi mhaka ya Putin so position ya vo ya twisiseka ku ri ti association ta ku tala kumbe ti-event ta ku tala ngopfu loko swi endleka ku va na leswi va ku na diplomatic immunity ka vanhu la ku ri va laviwa ene vanhu va ku tala va ta hlamala ku swi ta ku ri if a ku na United Nations General Assembly mundzuku Vladimir Putin loko a lava nga swi kota ku famba a New York a attenda a vulavula a humela ndzhaku a ku na leswi America yi nga mi endla so hi mhaka ku ri i ku ya hi nawu wa ICC ku ka hi nawu wa la misaveni ICC ku na leswaku ri munhu lo a rangeraka kumbe sitting president a ku na warrant leyi mi nga yi humisa ka sitting president mi yima loko se a humile mi ta swi kota ku ri mi ta mi charge leswaku va ku na a sealed indictment ku na case mara case leyi a ku tiviwi ku ri ku na yini leswi va swi Donald Trump so South Africa says yo ka non-aligned or ka position ya non-aligned iyo position leyi faneleke va yi teka ku ri a va na mpi na Ukraine a va na mpi na Russia mara ku laveka ku explainiwa kahle ku ri a ku laveki yi teka side ya Russia because Russia i ritsongo i ri one a yi pfunanga Afrika-Dzonga Russia Soviet Union i pfune African National Congress hinkwayo so Soviet Union a yi na Ukraine so leswi va swi endlaka ka Russia ku laveka swi endleka na ka Ukraine apart from timhaka leti endlekaka sweswi ta ku the West and the non-aligned and the BRICS if position ya vo sweswi ku ri position ya BRICS after twisiseka ku ri va ta yima na Russia mara sweswi non-aligned position ya South Africa yo leyi pfunaka hi ku ri Ukraine na yo ku na leswi i tlangeke swa nkoka eka liberation ya Afrika-Dzonga hi mhaka ku ri ku na lava ku ri va trainile Ukraine van'wana va ri traine Belarus hayi le Russia because Russia i tiko rin'we ka matiko a ri 15 kumbe 16 laha ri a endla Union of Soviet Socialist Republics so swi vula ku vanhu lava nge le ku vulavuleni vo tala a va swi twisisi sweswo hi ku vo tala va vulavula hi ku Russia ri hi pfunini ku ve a ri nga ri Russia a ra ri hi nkama wolowo a ra ha ri ka va Mikhail Gorbachev hi so Mikhail Gorbachev ku ve wa ku hetelela ku ri i nkarhi leyi ku khome Russia Soviet Union se ti-republic tin'wanyana se ti lava ku famba ti ta va independent so ye murhangeri wa ku hetelela wa Soviet Republic before ye a va ri koho vo Brezhnev a va ri koho van'wanyana kusuka le ndzhaku le vo 1945 ku tala so lava va vulaka ku ri Russia yi pfunile va ku tala ngopfu vanhu va ku ri va hlayi mabuku vanhu va ku ri va tivi history vanhu va ku ri i swilungu va ku na dogma munhu ri ta vulavula hi dogma because loko va vutisa vanhu lava humaka ka mkhonto wesi va ta ku byela n'wana ku ri me na Russia ndi ku tivi me a ndzi ri Ukraine me traine Ukraine se me hetele le Ukraine so leswaku Russia and na Russia sweswi a yi makomunisi a ku Russia a ku ri Soviet Union makomunisi le Russia sweswi a yi makomunisi va fana nje na matiko man'wanyana va fana na vo America va fana na vo France because na vo vanhu lava va tirhisaka system ya capitalism
ya ku ri communism a yi lwisana na yo khale le so mara leswi swa nkoka leswaku ku twisisiwa ku ri hi nkarhi wa apartheid ku na matiko man'wana ku ri a nga lavanga ku teka site ya vanhu va ntima la Afrika-Dzonga kumbe ka site ya vanhu ka vo ANC na vo PAC and America, Britain, France i tota ku ri hi 1977 ka United Nations ka United Nations Security Council ku ve na triple veto ya ku sungula a ni ri loko indlela leti ka Security Council ku ri ku na matiko 5 ya wa ku ri i ti-member ta Security Council loko tiko rin'we ri nga ku menda veto wa resolution leyi yi nge fambi yi nge tirhi mara triple veto ya ku sungula laha matiko manharhu a voteke in favor a voteke ku ri swilo swi nga endleki a ku ri France na America na Britain va votele leswaku Afrika-Dzonga yi nga tlongoriwi le ka United Nations so swa komba ku ri vo a va nga na problem na apartheid a va support apartheid South Africa so leswi leswaku ri na sweswi swi fanele ku dyondzisiwa vanhu ku ri phela America leswi swi vulavulaka ku ri South Africa yi fanele ku ri i dampa ematiko man'wanyana a yi supportanga vanhu va la Afrika-Dzonga vanhu va ntima yi sungule vo 1984 ku sungula ku na yo yi ta impose ti-sanction la Afrika-Dzonga na ku ri a ku komberiwa khale vo 1960 something ku ri ku va na ti-sanction so Britain, America na France vito leswi va swi vulavulaka fanele ku ri swi limitiwa kahle na vo va careful ku ri phela va supportanga Afrika-Dzonga yi nkarhi a va supportanga vanhu va ntima yi nkarhi leyi va lona apartheid so sweswi ku laveka va twisa ku ri vanhu va ntima va ta va na soft spot ka matiko lawa supporteke Afrika-Dzonga ku fana na China a ku fana na Ukraine na yo Russia na vo Belarus so ile swi vona ku twiseka ku ri Russia sweswi ayo ya ku ri I support South Africa Ukraine a yi part ya matiko ku ra support vanhu va la Afrika-Dzonga a hi tseleni hi minute miri yini kahle na swi tiva ku xiyimo kumbe position ya Afrika-Dzonga yi le ka 9 alliance matshemba n'we ku yi kwala ngopfungopfu loko hi ka hi langutana timhaka leti ti hehliwaku ta Lady R me ndayitshemba mhaka ku ri i 2003 America i hlasele Iraq mara i 2003 ku ve na military exercise between South Africa na America 2004 2005 2006 2007 ku ve na military exercise na Britain na France na America and i nkarhi lowu a va hlasele Iraq so va fanele ku twisisa vanhu ku ri loko ku non-aligned even if namuntlha India i hlasela Pakistan next month loko mina military exercise mi ta va na yo and even if Pakistan i hlasela India so America leswi swi lavaka hi ku ri yo yi hlasele Iraq yi hlasele Libya ku ve na ti-military exercises na majona la Afrika-Dzonga mara loko Russia yi endla swa tano ku fanele ku va difference loko if Afrika-Dzonga i lembe leri i ku i ta cancela military exercise leyi after komba ku ri i teka site ya America because after komba ku ri non-aligned mara hi mhaka ku ri since 2003 ku fika sweswi na lembe leri i trainile na America ri le Afghanistan America ri le Iraq ri le Libya so swa komba ku ri i position ya non-aligned because even loko u languta ka ti-economy Afrika-Dzonga a yi endli trading yo tala leyikulu ngopfu na Russia and a yi increaseanga endzhaku ka mpile and yi nge increase endzhaku ka mpile so mentisa ri non-aligned i vula swo tani ku ri America yi hlasela Iraq mo traina na yo Britain ni traina na yo Germany ni traina na yo France mara na loko China sweswi nga endla swin'wanyana na costa continue because loko mi nga continue swi komba leswaku se mi teka site ya America good enough Mashego nkhense ngopfu ku va mi tinike nkarhi wa ku va mi bula na hina nhlekani wa siku ra namuntlha fambani mi endla homework hi ta bula siku rin'wana inkomo inkomo tatana good enough Mashego mhleli wa tipolitiki lava a hi bula na vona hi ndlela yeleyo wena u ri yini hi le ka 0860002543 nongonoko i Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela twana la sweswo mingisero Munghana Lonene FM matitisa tinsimu tani tinqambi hi ndlela yeleyo a ni kha ni mi lavela lexi ya va xi tirhisaka lava va tlangaka minongonoko ya tinsimu hi ndlela le ka mani xikumangi lexiya xa ku loko u nga ri twi ka Munghana Lonene FM tiva leswaku a ribi se loko mi titisini swi nga endleka mi nga ri twi ka Munghana Lonene swi tovaka swo tiyisisa sweswo swa ku swi vula ku a ribi kombo timinete ntsena yi nga se ba awara ya 12 hi loyi un'wana nhlekani pfuke inkomo Khalanga minjani hi pfukile hi ngobona hayi pfukile a khetsa mi ri
Mhani Mkhwebane a ni va tshembi. hikokwalaho ka yini mi nga va tshembi a mi va tshembi loko swi fika kwihi Ka mhaka leyi ya vona ku va te va lava va koxiwe 600,000. Munhu luya i tirheni ngopfu ka state security. Loko a yi ntiyiso ku pela 600,000 a yi lavekini a fanele no pfumela ku ni ta ku nyika a hi hlangani a ndhawu yo karhi karhi ivi ni ya a organize maphorisa a nga hi mamise ntirho. kambe vona na mukhalabye wa vona va kombisa timhaka ta ku onge ti va na vumbhoni bya mahungu ti-SMS leti a ti kha ti rhumeriwa Se va tshamele hi ku ya maphorisa. A hi vulavuli advocate la a hi vulavuli hi mina na n'wina hi vulavuli advocate munhu loyi a twisisaka nawu. So wa ha tshamele yini loko mi ku wa tshameleni mi vula yini mi vula ku a va fanele va endla yini laha a va teki goza ya hi maphoriseni va a fika va yi maphoriseni maphorisa ma ta ma khoma va ta endla vulavisisi ma khoma va nga zangi va hi vangela na huwa futhi va nga zanga byela munhu la tikweni. se loko ku ve va swi tiva sweswo naswo a va swi le ku swi endleni mi vona onge ti va na xikongomelo xa yini I tlanga tipolitiki ngopfu mhani liya ni sola gqweta ra yena gqweta ra Jacob Zulu. kambe a ni ngo leswiya swa ku tengiwa ka milandzu eVukeya loko gqweta ra miya ri ku ri n'wina ivi mi tlhe mi ya tengela na ncindani kumbe matimu a swi vuli nchumu loko mi languta matimu i nandzu wuntshwa loko mi languta ncindani i nandzu wuntshwa Kambe le gqweta hi vulavulaka hi rona hi vulavula gqweta leri nga tala tipolitiki enhlokweni ya rona ri tirhisa ku vigqweta ku tlanga ntlangu wa tipolitiki. se a hi nge i tipolitiki ri lava ku fikelela yini gqweta leyi I ta va a fikelele ku va a wisa vanhu vo karhi kumbe ku vuyisela vanhu vo karhi matimba mi nga rivali Ramaphosa na gqweta leri ni vulavulaka hi rona ni chava ku vulavula rona a va twani swi na tipolitiki ngopfu swilo leswi a xikarhi. kambe hi lexi xiyimo va hehla mhaka yo tika swinene kumbe va hehla mhaka leyi khumbaku vanhu lava va nga xaxametiwa laha ku lavawani va ringetile ku lata ku ni tisa macheleni yo karhi ku swilo leswi swi fambisa leswiwa se loko va kha va tlanga tipolitiki leti va ta va kha va tlangela yini ku hlwerisa matirhelo ya khomixini nkarhi wa vo wu ze wu hela kumbe yini va lava va hlwerisa commission nkarhi wa vo wu ze wu hela ku nga vi na vito ra ku Mkhwebane i lo hlongoriwa yi lo hela theme ya yena i swi tiva kahle ku yi nge renyiwiwi contract ya yena kambe na nawu wu vula sweswo ku a yi pfuxetiwi se va swi tiva kahle ku swi herini hi mina o lava ku va a nga onhiki vito a nga humi a onheke vito se i ringeta ku a nga onheki vito a swi olovi ku a nga onhaki vito ene xo hetisela n'we Khalanga ni byeleni la i yini lexi DA yi vuyeriwa hi yini ku khomiwa Putin a ni le ka xiyimo xa kahle xo hlamula anti Dimitri kumbexani vayingiseri va ta hlamula 0860 002543 hi ndlela leyi na vo va lava va DA kumbexani va lava hi lava ku twa kahle hikokwalaho ka yini va tikomba va ri na ku tsakela ka ku hi mpela swa president Vladimir Putin swi fanele swi landzeleriwa kambe ke a hi yenini ka vaseni a hi minjhani hi pfuke rin'we na minjhani hi pfukile a khensa xivongo xa n'we xi nga duma muhumelerisi Mavasa ivi na n'wini Mavasa Analyst matiwa lexi ni nga xi vulaka mina
I ku nge specific olova mara America vanhu lava va landzelelaka swa tipolitiki loko tiko ri va na probleme na America yi ringeta hi tindlela hinkwato ku xavisa ka matiko ma misava ku ma mijikela leswi America yi nga ku swi endleni I mhaka ku hina hi tidayisi hikuva South Africa yi ku yona I vote na matiko ma Europe lama ma nga against Russia kusuka kwalano uma langutisa ku ve na mhaka leya ya ku ri ku ve na celebration ya gay pride va ku ku na mathorisi lava lava ku ya boma swo ku yini ma swi twisisi a senten ivi swi ya mahlweni a ku humelela nchumu ene South Africa khiri swi nga mini sweswo vanhu va ta hi timhaka ta swibamu ku swibamu njhani swi ku pfuka swi ku chakachaka swilo leswiyani ko va ndlela ya ku lava ku pressurize South Africa ku ri yi ze yi gcina yi pfumela a twisisa ku ta va na ti-consequences mara America yi ndlisa swona loko mo tshemi langusa endzhaku leyi va dlaye Saddam Hussein hi mavona ma weapon of mass destruction endzhaku ka nkarhi sweswo a ku ri mavunwa ene Saddam Hussein I file vo Bush va lava a va yisiwangi ka ti-ICC ka International Criminal Court loko mo langutisa swilo leswi hinkwaswo ko va game America yi na vutlhari ku ri loko mo ze mi va ti-enemies ta America va nga mi sapota hi tindlela hinkwato ku misava yi ze yi pfumela se hi huma njhani ka xiyimo xo xolexo hi ku hi fanele hi ringanisa swilo swimbirhi laha hi fanele hi ringanisa ku na vutomi lebyi va maAfrika-Dzonga va fanele va byi hanya kambe ke ku na leswi xiyimo xa ku se loko mo kandziya na ncila na America mi ya wela hala hi swi ringanisa njhani mawona xiphiqo xikulukumba I mhaka ku America hi hanya hi yona hi swa timali loko hi langutisa investment mara loko ya ntiyisweni yi va yi endla swihoxo leswikulukumba because at the end of the day vo Gaddafi va dlayiwini va kha va nga ri na nandzu hi ku hetiseka mara hi mhaka ya ku va ku ri a va ri ti-enemies va kha va lava xo lava aka vona for example timhaka ta ti-oil but at the end of the day hina hi under pressure just because America yi supportisa timali sweswo swa ku 400 billion or whatsoever the billions which are vulavula ku hi total investment ya America I mhaka yi kulukumba mara loko hi fana hi tekela nhlokweni today independent hikuva Russia yi tlange role leyikulu yo tlula matiko mo tala ku ri South Africa yi ze yi va na xidemokirasi kambe van'wana va ri a hi Russia I USSR no I ku ri a ku ri USSR yiso mara matiko lama metile ku ma famba Russia yi sala ya yime hi nengo walowuya wa USSR Nemetri yimani kuma mahungu va se ni khensa swinene nkarhi wan'we no ku khenseni inkomo I minute ku bila wara yan'we mahungu ya misava hi lawa ya landzela na Papa Hlulani Fanuel Magayisa ai enhlakana mingisiro mgana lona FM xiphemu mbirhi lexi xanongonoko Afrika wa vulavula Yuda Maluleke kumbe Yuda Maluleke ni rhumele tweet aku Khalanga ni kombela ku mi vutisa loko ku ve amileka xiyimo xa kahle xo hlamula mi ta ni byela ku ri hosi Nxumalo va vekiwe kumbe ku hlawuriwa hi mani tanihi hosi ya Vatsonga hosi Nxumalo lava vekiwaku hi ravo ku hela loko ka vhiki ne va vekiwa ku va hosi ku fana na tihosi tin'wana ti va ku ti kha ti vekiwa hi va ka hina inkarhi timinete ntsena bela wara ya 13 nongora ku Afrika wa vulavula ka Mgana Lona FM akoma ndlela I xiphemu xa vumbirhi lexi xa nongonoko kusuka kwalano hi ta vuya hi ta fika makumu hi hafu ku bela wara yan'we loko sungula xiphemu lexi xa nongonoko dzumba na mina lexi nga ta xi kha xi tisiwa ka n'wina hi rito ra Ike Ngobeni kwala ka Mgana Lona FM ku na mingiseri le mawani mpfukeni Botsat mpfukeni mi njhani na a mi nga hembeli vayingiseri loko hi bula siku lera mdzakini ni ku hayi loko se ni wisinyana ni ta tshama ni kha ni nghena ni tisa vonelo kwala ku wisa namosi but ni to rhanga loko mi xava leswiya swa ti-toothpick ne ivi mi chela petrolo mi driver mi ya hala tlula mahasi hi sota hi ta hlangana kwele ku na nyama yo tala swinene ya swiharhi ya homu
ya huku ku ta va kha ku vekiwa bayisi wa mina. se swi vula ku yini swi vula ku hi ta na yo vuya na yona Mi ta hlukuhla na ya ku vuya na yona yi kona. Ku na nyama yi helelini, ku na vuyeni bya ku ta hi le matikweni ya le handle na vakwala vahlonipheki vaxiximeki vachaseki tihosi swilo hinkwaswo se swi ready se a hi yeni hi ya support na loko na mina mi ri na swa n'wina hi ta kota ku ka kwala ka ku xandla famba xandla vuya ewa a ni swi twa ku network ya ko a yi kahle laya kambe hambiswiritani khensile tlhelo rero mi nga ta na rona hi ndlela yaleyo i ku vekiwa ka hosi Nxumalo leswi swi nga ta va swi ri koho ku hela loko ka fiki hi ndlela leyi khomeli mawana ntiko endleke yini kwala mi nga koho economically vuxaka bya hina na Russia a byi hi vuyerisi ngopfu kambe ku na possibility ya ku byi nga hi vuyerisa. US is not happy with these possibilities. SA is a port of African entry, so US investors are blocking Russians to invest in SA. Impetu Khosa u tirhise Twitter handle a rhumela ndlela ma swi tiva ku swikepe hinkwaswo loko swi fanele swi ya ka matiko yan'wana swi suka hala va ya Europe na yinini loko swi nga tiyile ka canal liya swi fanele swi ta jiki kwala Cape la kwa Nkovini swi fanele swi ta jika kwa Cape swi vula ku hi nga vula ku hey a ka ha endli ka ha endli nchumu la hinkwavo va ta endla hi ku ri ka canal canal leyi nga fika yi blokiwa matsundzuka ka man'wana ku fike ku va na xikepe xin'wana xi nga bodlomela laha ivi swi hetelela swi kavanyeta ntirho lowa leswi Mawana a vulavula hi swona hi ta va hi kha hi bula na dokodela Jan Nkuna loko ni nga hoxisi hi Ravuntlhanu va ta va kha va hi nyika xifaniso xa matshamelo ya swilo ka ku vekiwa ka hosi Nxumalo hi ndlela yaleyo. Elvis ni rhumele nomboro a ni swi tivi i lava yini Elvis Hlungwane ni rhumela nomboro ku ni foneleni ka nomboro leyi kanjhani ku hi ta ku yini ayikho Khalanga a hi ntiyiso leswaku advocate Mkhwebane u koxiwe 600,000 rand mani lavaya a va vulavuli ntiyiso i MRV Mlambya u tirhise Twitter handle a ni tivi Mlambya mi fika njhani ka ku a nga vulavuli ntiyiso hi ndlela yaleyo kasi Hluli wa ka Tivani a nge ri na mina ni nga swi twisisi xinavetiso lexi xa hosi a ni ku maybe ku vekiwa hosi ya Vatsonga Machangana okay i Hlulani wa ka Tivani all right Ngwamerini 0860002543 a hi kutumingiseri wa mehe ku tlhelo lerin'wana u ta ku hi ro ku nga va ku ri tsundzukani hi le ka ku tirhisiwa ka gezi hi le ka ku tirhisiwa ka gezi hi ku siyerisana leswi kavanyetaka miganga ya ku hambanahambana hi ndlela leyo ku tirhisiwa ka gezi hi ku siyerisana leswi swi tisiwaka ka n'wina ya ku seketeriwa hi va ka Eskom kasi ke namuntlha ku na nhlengeletano leyi nga ta va ya koho ya masiku mambirhi laha Pitori leyi nga ta va kha yi languta ka timhaka ta to hambanahambana ta vutumbuluxi hi ndlela yaleyo leyi rhangeriweke ka Afrika-Dzonga hi ndzawulo liya ya dokodela Blade Zimande se va European Union i van'wana va lava nga le ku seketeleni ntirho lowu nga le ku yeni mahlweni laha a Pitori hi ndlela yaleyo a hi yeni ka Geelong ku na muyingiseri hi loyi inhleka Minjhani Khalanga? botomini hi pfukini n'wina minjhani Hi pfukile mani. okay ndza byelana vayingiseri ku yin'we mani I Rikhoso ka Geelong. inkomo Rikhoso Hi toilet assistance mani leswa polo mani. Tsangi feedback and then namuntlha n'hweti yo hela mati. feedback ya ku yini kambe n'wana mani A hi twime ku mi ta zama va department va la Limpopo. Va department ya Limpopo va hlamurile kwala moyeni walowo lava a hi ku hi ta zama vona i va le ndzawulo liya le xikarhi ya va tatana Elijah Mhlanga ya dokodela ya mani Angie Msegha hi boha ku hi la ku zama vona hi twa vona kusuka le Joni ku vo va ri yini kusuka le Pitori ku vo va ri yini kambe ke a hi se va na nkateko wa ku va kuma mani hleketa ku namuntlha ti-assistant teachers ti ta va ti horile Na hina ku ze hina na hi fona hi voni namuntlha se n'hweti yo hela ende namuntlha hi ti-31 loko hi ya ka Juni ma vona a yi ngheni phela mali leyi yi ta ya ti-assistant teachers mi holeriwa eswikolweni veri yini eswikolweni veri a ti se fika timali ta vona a xikolweni a hi titwa na nchumu matiko
hi ku mali leyiwani ku ya hi leswi ni swi tivisaka so yi hakeriwa kusuka ka verisi va swi vitana hi ti-norms and standards ku nga mali leyi nyikiwaka xikolo hi ndzawulo ya dyondzo ya masungulo. Xikolo xi hi byela ku ri a ku se fika nchumu lembe ya swikolo hi vone kha yi nghena kha hi sitwa maheveheve kolomu ku fambeni mara ya vatirhi va ti-assistance na nchumu n'hweti ya vumune leyi khalaka. No na tshembisa mindzuku ni ta va ni ri na swin'wana loko himpela ro pela namuntlha mi nga twangi nchumu mindzuku ni ta va ni lavisisile ku hikokwalaho ka yini mi nga ri ku holeliweni. Okay, khesile khalaka. Ku ve loko va mi thola va te yini va mi tshembise yini? Va hi tshembise ku ri hi ta hola n'hweti na n'hweti mara swi vangi tano ende ha swi twisisa loko va ku ya department vo hlamala hi ku va se fika n'hweti ya vumune maybe loko ku ri timbirhi a hi ta swi twisisa ku a ni na vona yi va kha yi suka kun'wanyana se a hi lata ku mi hi pfuna ku hi lavisisela kolomu yi sukasukaku kona tanihileswi hi vona ku mi pfuna van'wana kwala ka xiyanimoya. No hayi mina mi tshembisa mindzuku ni ta va ni ri na swin'wana. Khesile khalaka. Inkombo to mina fambisa sweswo ri khotsa ku i mali muni leyi vulavulaka yona la ni no vula ku swi vula ku vadyondzisi lavawani lava pfunaka vadyondzisi va ta va kume va ta va pfukile nkarhi wa kona se na ku tiva ku i vo mali muni ku hi ta sungula ku hlayelela. Zex inhleka mali ta vona mhaka leyi ya va Putin na America loko ni ta languta ta mahasi America yi le ku baleni hi nkama wo fana na lowu vo a va ti byele ku Putin va ta va n'wi byele kumbe va ta va n'wi khomile se va tsandzekile va la ta tirhisa ende loko karhi ni languta na BRICS loko ni ta va ko hi August yi ya teka xiyimo lexintshwa BRICS a nge hi yona leyi tivaka yona se mali ta ku a hi yimeni hi languta Putin hi fika a ta laha loko vo va n'wi lava a va n'wi khome because laha ta ku hi kona America a yi tshama yi va na rirhandzu ka vanhu va ntima kwale sweswi hi pfuka tidemokirasi matiko hinkwayo ya Afrika mandzeni America ku dlayiwa vanhu maphorisa va bohiwe hi tinsimbi va koyila hi tikhamera. riqingho rero hi rona nga ri ku kahle budzeki a hi swi tshikeni kwalani mfumo ni khensini ku na vatirhi lava va nge le ku kombiseni ku vilela a Pietersburg Hospital la Limpopo va nge ri va khosati va nge ri va kwatisa hikokwalaho ka ku va ku hlongoriwa wun'wana wa ti-shop stewards ta voho hi vufambisi bya Pietersburg Hospital hi ndlela leyo se va nge ri kombiseni ku vilela sweswi ni vulavulaka va khosatu kambe xivutiso i ku kahle hi fike njhani ka ku lomu swibedhlele na swi tiva ku van'wana va ta ni kwatela kambe hi fike njhani ka ku lomu swibedhlele ku va na timhaka ta ku va na timhaka ta ku va na xiyimo xa ku thoriwa vanhu va nga ri tinese kumbe va nga ri madokodela hikokwalaho ka ndzawulo ya rihanyo yi nga tirhisangi leswi ndzawulo ya vululami yi tirhisaka swona ku nga ri ya vululami ya vusirheleri yi tirhisaka swona phela hambi i spokesperson hambi i yini loko i ri vusocheni i fanele sungula trainer va socha i nga ri leswo thola un'wana na un'wana ka ndzawulo leyi hi swo swi endlaka ku xitsanana ve le ku terekeni na ku loko ku tereki tinese a ku tereki madokodela ku tereka va lava va ti-supporting staff a ni tivi kumbexani hi ta yi kumela nkarhi hi bula yona xikalaviti nhlekani jare Khalanga pfukile papa hawa na yena hlayisekile mana na hlamula katsongo leyi ya Putin leyi yes ya Khalanga lexi mina ni twisaka na ku xi vona US is very bully ko va bullying leswiyani swi endliwa ku tiko ra hina cause va yi langutisini na rona tiko ra hina eSouth Africa ku a ri tiyangi hi yo mhaka loko ko tshuka ko va ku ri na swin'wanyana leswi America yi tivaka ku ri mi dependa aka yona hi swona loko mo fika kun'wana mo fika mi nga twanani mi fanekele mi swi twisisa ku va fanekele ku mi punisha it's just a punishment leswi humelelaka because va swi tiva kahle ku South Africa na yoxe a yi le ka xiyimo xa kahle xa ku Putin va nga ku veri loko a fika kwalani n'wi khomeni hi leswaku yi vekiwa a xikarhi ka ribye
na khumbi ene leswi DA nayo yi vulavulaka so hi fanekele hi tisa ku DA i valungu ene lava na vo va nga ku ringeteni ka ku kuma tlhelo rin'wana ra ku expose kumbexani ku komba vanhu ku maybe tiko ra hina ra tsandzeka ku va ri enforce hi ku ku na milawu leyi ku vulavuriwaka ku hikuva ku landzeleriwa yona i fanekele ku Putin a khomiwa so mehe hi ku loko ni langutisa a swi koteki ku South Africa namuntlha yi nga decide hi ku Putin loko a fika a nkhoma hi ku i Russia leyi vulavulaka yo ene na vuxaka lebyi South Africa yi nga na byona Russia yi nge pfumeli ku yi nga byi sacrifice hi mhaka ya swilo swa ku fana na sweswo so a ni pfumeli South Africa yo va a ku ringeteni ka ku va yi xanisiwa vhele hi America leswi swi endlaka mara loko ni langutisile there's no way hi nga ku yi khoma Putin Khalanga a swi koteki loko ku ri ku vova lava Putin a va ta va ta nkhoma voho loko a fikini a ne va ta va swi tiva ku veri i hala va tsutsuma va n'wi landza va nkhoma kona vona ku ri vona cause a swi koteki leswi va swi endlaku i ku hi bula a swi tshamisekanga ku ve Afrika-Dzonga loko yo rhangeriwa a hi nge lembe rin'wana ku fika ku va na vurhangeri va ku tiko leri rhangeriwa hi DA xikombiso ta va na vuxaka na Russia a ni pfumeli ku fika kwalano ku ri vuxaka lebyi byi nga va bya ha ri kona hi mhaka ku DA na America vhele loko yo landzelerisa vuxaka byi kulukumba ya valungu lava va nga na politiki ya vona na ti-agenda leti va ringetaka ku va va phusha toho do loko hi langutisa swi vona ku ri loko DA yo teka mfumo swa ku tala hi ku ya hi tlhelo ra mina me a ni wa politiki yo karhi Khalanga mara loko ni langutisini leswi ni vonaka onge hi swona hi nkarhi wolowo swi voyamelaka ni vona nga ku loyi a nga kota ku ni pfuna I put across give a vote to that mara loko ni langutisa ka mavandla loko ni langutisa na swi vona economically hi nga improve economy ya hina loko ri ku DA yo teka matimba but then ku ta va na nkingha liya ya ku vanhu vantima va ta fila ku kambiyeleka hambiloko ri ku swi nga ha fani na minkarhi ya khale mara leswi i ndlela ya ku ringeta ku komba ku DA hina hi vanhu va mhlovo wun'wanyana ene n'wina as Africa na history ya America na matiko ya Africa mi ta swi twisisa ku agenda leyi yi tikomba ya khomela yini ya ku fana Xikalavito Khalanga hikokwalaho ka yini milange ku ka mi nga tiviki hi ku a hi fanele hi swi tiva ku vanhu lava nga le ku hoxeni xandla ku hi akela tiko leri vanhu va hi anamisela vutivi i va mani kambe swi na mhaka inkomu Xikalavito hlayisekani Khalanga aketsa fambisa sweswo Xikalavito hi ndlela yaleyo mixer wamukela lona FM 0860002543 ni yi kumini mhaka leyi a ni yi vutisa ya timhaka ta ti-assistant teachers hi tlhelo ra miholo va kolota mali yo tala va kolota mali yo tala so va nikini man siku va nyikako siku va nyikako hi tlanga risimu leriya ra lowa mfo wetu ra Beni Mayenga ri ku ririni kambe mfo beri malamba ndleka ni mi amukeri ka mugana lone Bopet. Boto min Minjani. Hi pfukile n'wina minjani A hi pfukile Bopet. na khensa swinene loko mi ni bela riqingho No, na yi twa issue ya America na South Africa ni. yeah But hi fanele twisisa nchumu wun'we loko hi ri vaakatiko ku no swi tela ku rule of law ku loko mi pasisa nawu mi vaphati va wona mi fanele mi mu landzelela nawu walowo hi nge vi na nawu wa ku kumbexani ku loyi se munghana a nga fanelangi ku a tengisiwa loko ni ka International Criminal Court hi ri ni ka ku la ku huma wa hi nga humangi khale kasi hi tshamile a ni ri loko mi tsandzeka ku thola mi tsandzeka ku khoma Omar al-Bashir mi te mahuma ivi loko mi cinca vurhangeri ka African National Congress mi nga ha vulavuli hi swona mara a ku fana ku homiweni Botpet nawu i nawu no mi kombisa hi mhaka yin'wana South Africa ku na leswi va ta ku byela ku hi solidarity ya matiko man'wanyana
mara sweswiwani loko hi vulavula hi Russia yi hlasele Ukraine va ri neutral mara loko Israel yi lwa na Palestine va comment against Israel a va vulavuli hi swilo ta matiko man'wanyana so you can tell ku va twisisa ku ri Russia you too aggressive compared to America ku ya na America yi right but they have to take that based on hi ri not too aggressive ta Russia ka Rush democracy Putin u ta fuma until a decide ku yena wa huma me fike njhani kwala no ani Putin makumula ka second term yena ingetereni va ka third term yeah ebe kuba na nkulukumba lo aka contest kuba aka wa president nene va hela va n'wi khoma va n'wi tota ti-poison ti-chemicals leti hinkwato leti a hela a va ka khoma and then a tshunguriwa a hola sweswi le jele ene sweswi va lava ku ta ngetela xigwebo xin'wana ku xi ngeteka leswi xi nga ka xo swa until Putin a za a huma ene hi swin'wana swi nga swi languteki hi South Africa because we say a democratic country mara loko tiko rin'wana ri hlasela tiko rin'wana a yi nghenisi ku democracy bya hina kumbe democracy xi pfumeli munhu un'wana n'wana ti-rights kumbe loko tiko rin'wana ri kandziyela timfanelo ta van'wani hi ndlela yaleyo xidemokirasi xi nga fikanga kahle ku fana na sweswi a swi endliwa hi nkarhi luwa wa khale ka president Thabo Mbeki a ku vulavuriwa hi policy of what quiet diplomacy loko ku kha ku langutiwa tiko ra Zimbabwe sweswi se ku ndleka yini Zimbabwe so in our problem Putin is a dictator at this moment and I'm charge Putin and van'wana va swi vona ku huma loko wo support-a Putin somewhere who can benefit individually so America yi tisa democracy u nghenile Trump va n'wi humesile u nghenile Biden man a nga huma u nghena un'wanyana a hi problem ka America because va too democratic yes va nga va na dictatorship mara va kala va lava ku nghenelela because va swi vona ku matiko man'wana a nga ku a ya swi tivi ya yini kwini mandisisi so na tisa ku issue ya ku who's a better devil here America is a better devil in classic JJ mara Russia yi ya nghena va vulavula hi Ukraine va ndleni fana Ukraine swi le ku affecting economically leswi nga ku endliweni but you hardly hear them talk va ta ku byela neutral i nga va neutral njhani amen so la neutral swi vula ku nyimpi wa yima na yona a wu yimi na yona se question u va neutral njhani tiko mara loko swi ya ka Israel va kota ku question Israel against Palestine mara loko swi ta ka Russia yi hlasela Ukraine va neutral and America yi nghenelela because swi vona ku yena a na standing ground yi le ka criminal court wa yi nga huma nkhale ni twa na vanhu mali ndhawu zita Lamek Mukwena loko n'wana tatana Russia yi pfune ngopfu Putin a nge khomi loko na tihosi ti vula ku loko nawu wu ri kona hi fanele ku wu tlula na ene Russia leyi vulavulaka yona a yona ya Putin leswi vulaka hi mhaka ya history hambi vanhu va nga ri anti-democratic se hi fanele hi yima na swona hikuva va huma ka Russia yona Russia ya Putin kwala ka ntiyisi walowo wa ku Russia leyi kahle ku pfuniwa loko hi fela kumbe loko ku vuriwaka hi ko hi loko ya ka USSR se loko ku hi loko ya ka USSR hikokwalaho ka yini se ku hlawuriwa nduwa ku siyiwa hove na ta mi kombisa hi ANC nghenise ka democracy i va nga hani sweswi va vantima lava nge viva ANC a va ha talanga wa hi kota ku huma ka ANC mara hi nga lavi ku huma ka ti-autocratic government never tweet khenseni vuto vena khensa swinene hey ku na mhaka yin'wana leyi yi nga ko ya SK Cause i ntiyiso ya leswaku madzolonga ku ya hi mbewu ya ta hi karhata la tikweni leri ku hehliwa leswaku le xibedhlele a England hikokwalaho ka ku va a hlaseriwile kumbe a biwe hi murhandziwa wa yena hi vanhu nongonoko lowu a humerisiwe hi Ncindani Eric Mabasa mina ni Khalanga Pat Mathebula hi ta n'wi hlongola Ncindani Eric Mabasa ka Afrika wa vulavula mindzuku loko ka hi nga tivi ku hikokwalaho ka yini ti-teacher assistant ti nga ri ku holeni loko ho tsandzeka ku kuma munhu loyi a taka ta hi byela ku ti-teacher assistant hikokwalaho ka yini ti nga ri ku holeni mindzuku Ncindani hi n'wi hlongorile na tshembisa mana siku lerinene ni tata a yi ngovini wa landzela noko loko dzumela mina inkomo